A dobre vijesti stižu nam iz kompanije Lanako, 11. put za redom. Lanako, ljetna škola stručne studentske prakse za studente završnih godina, otvorena je 1. juna i traje do 21. Tim povodom naši gosti danas u jutarnjem programu su Dragana Vuković i Marko Šiniković. Dobro nam došli, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, pričamo upravo o ovoj ljetnoj školi, stručnoj studentskoj praksi. Dragana, o čemu se zapravo radi? Pa evo, kao što ste već rekli, kompanija Lanako već 11. godinu za redom organizuje projekat Lanako stručne prakse. Svake godine tokom mjeseca avgusta, dakle, tokom ljetnog raspusta za naše studente, 4 sedmice trajemo. Sam cilj Lanako stručne prakse jeste da okupimo studente završnih godina tehničkih fakulteta, dakle do diplomskih studija, kao i studente master studija, odnosno drugog ciklusa studija. Tokom te naše stručne prakse implementiramo jedan softverski proizvod koji nakon toga darujemo nekoj od neprofitnih organizacija unutar Republike Srpske. Dakle, trudimo se na taj način da spojimo ugodno s korisnim. Dakle, naši studenti da prošire svoja znanja, jer smo zaista viđenje da svo ono znanje koje se stekne na fakultetu zapravo treba da se zaokruži jednom ovakvom pričom. Dakle, svaki student bi trebao po nama da obavi sam projekat stručne prakse, da li u Lanaku ili u nekoj drugoj kompaniji, ali jednostavno da se stekne utisak i dojam kako je raditi u jednoj kompaniji i šta je to ono što ih očekuje u njihovoj karijeri i po završetku njihovih studija. Evo, s obzirom da je 11. put za redom, kakva su dosadašnje iskustva bili? Pa, sam projekat stručne prakse je zapravo jedan od najbitnijih projekata neformalnog obrazovanja koje kompanija Lanako sprovodi svake godine. Za ovih 10 godina koliko već trajemo, koliko traje sama praksa, implementirali smo 11 softverskih proizvoda, softverskih paketa i zaista su pozitivni utisci, jer nekako trudimo se evo iz godine u godinu da napredujemo, da proširujemo i spektar tehnologija i različitih, dakle, da idemo u različite domene IT-a, sve sa ciljem da bismo našim studentima to sve približili onako, da unapređujemo i sebe i njih, naravno, kroz samu praksu. Sad, ono što je najbolje je zapravo da će studenti imati priliku da ta iskustva steknu u jednoj od vodećih informatičkih kompanija kod nas u Lanaku. Marko, Lanako zapravo 11. put već ovo omogućuje studentima. Znamo da su mnogi noviteti u kompaniji Lanako u posljednje vrijeme se desili i sada će studenti imati onako jedan prostor za rad koji je zapravo pravi jedan centar, prava jedna informatička fabrika, da tako kažem. Upravo tako, radite 1.12.2016. godine svečano smo otvorili naš Lanako tehnološki centar u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci, koji se prostire na 10.000 metara kvadratnih i zaista je urađen po najnovim tehnologijama i po certifikatima Microsoft kompanije. Zašto ta pametna zgrada? Zato što se svi procesi nadgledavaju upravo softverom i energetski efikasno i građen po principu zelene gradnje. Stručna praksa ove godine se upravo tamo održava i studenti će moći da vide kako se vrši naše edukacije, pošto imamo 2 učionice upravo tu sa kapacitetom do 18 mjesta u svakoj i našu jednu internu učionicu. Zaista smo pripremili dosta noviteta, ne samo pored Lanako stručne prakse, kao što je Dragana rekla, već imamo i Activity softversku akademiju za koju su prijave do 30. juna, pa pozivam i zainteresovane gledalce da se prijave, jer je potrebno samo da imate završeno srednje stručno obrazovanje, da ste punoljetni naravno, da imate osnove znanja iz računara i iz engleskog jezika, a onda ćete doći kod nas na testiranje i vidjet ćemo da li ste upravo za nas i za našu kompaniju. Još samo da napomenem da se ove godine održava i srednjoškolska praksa. Prošle godine smo to radili zajedno sa Udruženjem građana Gaudeamus i Banja Lučkom gimnazijom i projekta Pitam da. I također Lanako stipendisti nam dolaze, ali uskoro ćemo i u vašem programu pričati o samom konkursu. Da, evo, s obzirom da je i IT sektor najzastupljeniji, to je traže se stručnjaci kako u svijetu, tako i kod nas, a možemo reći da kompanija Lanako ima otvorenu komunikaciju i sa srednjoškolcima i sa studentima i da ste možda jedni od rijetkih koji daju na neki način i praksu i mogućnost da se zaposle ti ljudi, da li posle fakulteta ili posle prakse. Jeste, upravo tako. Ono što je još interesantno jeste da mi zaista ostavljamo njih u kompaniji, na primjer sa našim stipendistima, da svaku godinu stipendiranja oni sebi obezbeđuju 2 godine sigurno za zaposlenje u našoj kompaniji i mi na taj način ulažemo sredstva u njih zato što oni dolaze s fakulteta, nemaju znanje, nemaju iskustva i na taj način ulažemo svoje sredstva, znanje, resurse i edukujemo ih. Znači svoje zaposlene edukujemo tako da ne stajemo samo tu na studentima i srednjoškolcima,
Preko €1.000.000 godišnje ulažemo naše zaposlene i oni imaju sada već preko 1000 sertifikata koji su međunarodno priznati, što je jako bitno za poslovanje ne samo u našoj zemlji nego i u regionu. I također ćemo u narednom periodu raditi i sa nezaposlenima putem Activity Akademije, ali evo jedno malo obavještenje. U kompaniji Lanako je konkurs otvoren 365 dana u godini, tako da ukoliko ste završili ETF ili fond ili generalno za IT ekonomiju, možete nam se javiti. Ukoliko se ukaže potreba za vašim kadrom, rado ćemo vas pozvati, popričati sa vama, vidjeti da li ste za nas i dobiti zaposlenje. Bože, kako je lijepo slušati ovakve informacije kada čujete iz jedne kompanije da je konkurs za zaposlenje otvoren 365 dana. Zaista sjajna stvar. Dragana, ova ljetna škola podrazumijeva prijavu, je li tako? I konkurs koji je, čini mi se, otvoren 1. juna? Jeste, konkurs je otvoren 1. juna i traje do 21. jula ove godine. Sama praksa počinje 31. jula i završavamo 25. augusta, dakle te 4 sedmice. Bitno je da napomenemo da za sve studente koji nisu iz Banja Luke, s obzirom na to da je to već mjesec avgust, da je obezbeđena i hrana i smještaj kao i adekvatan džeparac tokom trajanja same prakse. A svi zainteresovani, evo pozivamo sve zainteresovane mlade ljude, studente informacionih tehnologija da se prijave na mail stručnapraksa@lanako.com. Dakle, dovoljno je da nam dostavite vaš CV sa fotografijom, da vidimo šta ste radili, čisto da se uputimo i nadam se da će biti što više prijava i da ćemo se družiti sa što više praktikanata naših. Evo, prilika da se, što kažu, i mozak nahrani, a mi koji nećemo pohađati tu praksu, svakako je bitno i da smislimo šta ćemo za ručak. Ali hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala vama. Hvala vam lijepo. Informatika nam je sadašnje, ostali Boga mi i budućnost. Bili su ovo naši dragi gosti iz kompanije Lanako, a kao što Dragana reče, mi u narednih nekoliko minuta pričamo o tome šta danas i kako skuhati, napraviti